ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ki samla noyalam juga North Eastern Hills University Student Union berkakasi Student Union Nehu Union kelakang talai ke kamera terekam jong registrar ke sekolah bat Nehu u Kolonel Omkar Singh retired nama kejing bam sutnyo ya ke sur jeng samla pulih pada ke sur jeng dang hikai ha kejing alang juga academic council ke belong ke pesantren ursau ajar pausau ha kejing keran bat kilat patai kubor ke digedang alam jong Nehu su kil ong bukum ki samla pulih rengkat lang bagi dang hikai jong sekolah bat Nehu keladawa yu registrar bu unhir Shukino Mardor nama bukum ubri betri minshwa ha kam shipai dan jingtip ai ki ordinance jong sekolah bat Nehu bat nalo kata longgru bebet banbat ya kedan registrar jong kan sekolah ba te mentas ni nakal yang ke ni husu buat hadin dan dekat juga KSU buat kumju kini ki nangilam je kini kinong hikai kini huta te ngilaiwan hakani ka office jong vice chancellor hakabangi penskau ke kejing e biksham kini samla puli buat kumju kinong hikai hakaba ki thum uni registrar belong incompetent buat belong bomlong eligible ya ka post bu uban te mene step ngan chukran khandiat ba ngidan ke academic council ka ba shispa khalai hakaba ngisya jarak ke agenda bat ki issue ki ba fair nginya ther bat nginya tai te academic council hi kadiga council ka ba head utam hani university kabala benchim kunu karai hak jingnya dan lang ki representative jong ki students bat kumju kinong hikai hakaba ngila banya kran te mene kasngi ngilara ki agenda nakalyang ka student body bat kumju na kini huta te ke Shillong ke Shujar khat bau new registrar uladan lang mene kasi hakba bon na pedeng jungi nyami fit yu kumbu ulong uta secretary jong meeting bon penyat bon copy kita ki minutes long ki meeting ke bayat ba penyat ke council te nakaliang ke nihusu bat kumju na ka nihuta nila demand bonong ba and weng no yu na ka meeting ba umde bandan meeting hak meeting bat ni te nakaliang VC open air ben hakba bon na kinong hikairu kila opos ki amba umday bondan hak meeting buat kumju naga student representative ru te nakaliang kajungi ngisngo ba kemskam ya kata kasur jung student hak ba ngiyok bandan katong laingut mane te nakaliang jungi marmar ngilaya boycott no ke meeting hak ba kini hutaru kilai mi lang harengkat bat ni te mar badak kumta ngilai don ke meeting isi meeting hak jingdon dekat lang jo KSU ni unit ngilai kendu ngilai keren hak ba ngilai once ni office bat ngilai keren UVC hak ba nakaliang UVC open air but kumjur ngilai kendu registrar te ki penmi ki keren ki pencak solution bun ki issue bengilaiwan kundu but uni registrar hakaba dan hakpor mencuaru habidi bukan admission ngilai keren hakani ka department dan alaitli ki department bengilai kundu hakaba ki shem ka jing e ba bentah kini ki bha ne kini khna ki badi banyo kata ka bha ka jong ki te nakaliang ka jong ki professors ki juwan kundu uni registrar habidi ki issue jong ki khna but kumjur nakaliang ka jungi juwan kundu hakaba dingiwan kundu ni nakaliang ka ni husu ujuong ba jutep kita ki act ni ki ordinance jongka ni ka university te kumno tahu registrar ubabat i ka pus ka authority ka ba khamajrong katar umtep kita ki ordinance na ki statute hakabangi nakliang student body ni haban puling haban teplot ndai nakliang gejungki kemshem ladan kanuno ka idea na kanuno ka jingtep habide bikini ki rules na ki ordinance te nakliang gejungi hi ngisngo bo ilong incompetent habun kiliang kumencuang dan uni WDRU uban chuan sha posting hekini singi ki balale hakaba ulong incompetent hadu kata bahadu ki nong hikairu kisngo ba umde bandan hak ba unyok banbat kani ka position ka jungki te nakaliang gejungi ngilai perkhat bat ngila rai bengin dawa ban penihar skibet uni register ngilai keren VC bat haju ko poru ngilai keren register hakaba open air mane bat nakaliang gejungi ngila habe no bat khang ka office jung u hakaba ule don board ule menti ben rengi dibin suthu ni kani ka school ba kadi nam tak students tingi dibin suthu ba ka surjungi kadi banyak sngo te kumta nakaliang gejungi ru ngil hap ai dok bating e hakaba ngil hap khang ka office jungu bat bu bat nakaliang gejungi nang ni skmat sedang thok na gisti bat pha show education ministry show CM juga ni ka state governor bat ki fair ki authority ki ba fair na nong ba Delhi in sanang budin bat in dawa be ba
beri penihar skibet uni registrar ba kumju deputy registrar haberi hi bat kajing bomlong kompeten jung kalong halor ba umtip ke act ni ke statutes na kanun ko ordinance jong kan hu umdatip than hadu ba dengan la intervene ni dengan la kenduk na por unsas dang pulia bat kadon kami ke sinru hakba na kalyang ke student body ngilit pa ni kini ke ordinance mentala ngadan arbana na lai banai kanthi na ru banai august ngilit pa ni kini ke ordinance ne let's ki rules ki statutes jong university hakba na kalyang jung uru open slam but open delay be omba kinang verify te kaniru kalong kalat ban pen slam hakba u yelidir umtip kerul yengir umka bangin tip kerul te kumsi benta manek siru bon kinang hikai kisngu ba umdan hak hakba umdan jiktip ke kumnu unchong but in record ya kata meeting takadaw na kalyang kejungiru ngilai dawa be ban be u manen na meeting but kumju na ni huta ki kham de na kalyang visip o kham skam tinggal haboy kat no ikani ka academic council ko basis pak khatlan ba kalong hi bala batai presiden jong ka ni husu ba ngilangot mene dekat budget sekretari jong ka ni husu nglalej bangin represent ya ki students hakte ka akan konsul ke basis pak khalai kumjuru ngalalej ben present om tang kum nakaliang jong sa scholar ndai nakaliang jong ki issue ni unit hang ni po ka school ba ka jongi ban hakte ka jing ya kenduk mene academic council ningkong ning sap lalang kejing ka bau vice chancellor semua respect ya kata kapor poi hang tai po academic council ta ka digawe ke ba lapelong bahkan don kita ka kejing bam ya senap lalu ningkong pasang kita ka academic council hadian pade anda kelasang ta academic council na kaliang kejongi nomor kembang ilaong hi ngim ifit ya u registrar ba yalam ya ka academic council nomor ba kembang itip hi registrar dai badan ya ka academic experience dai sipai barim balong teng sipai jong ka jong sokar India ndre bedai bat pa ki academics matters jong ka university unton jitep UM kembakalong hi kembalong presiden jong ka ni usu ba ni u registrar dan jitep UM hang bedai bat kenika acts statutes bedik ordinance jong ka ni university ba kanik lawara jing kade yangi gom ki kena pulih kanika school ba kumba kalong nomor ba angin nak kaliang jongki student kindu sibum ma kijing hakbadai bat ka release ki fellowships hakbadai bat ki jenokam jongki scholars ki babun nim semlala ban yo por babiang bat ndon ki no ki facilities ki babiang nam ta ka jongi hakbangi lakwa bangi nyakran hapo academic council henry nomor ka jingbom jingpan jong registrar ban jingpan jong vice chancellor ban phami yo registrar na po kanika academic council kala pelong ya ka yangi nak kaliang jongki students ban nak kaliang jongki no hikai ru ban dile persya hatika academic council ba menne hadu bangi haban bino nak teka academic council te kani kajing le musnyo jong vice chancellor ba jong registrar ka penduk nong sikade ngi nambar ngiwan teka academic council ngi don nakajing expectation bangin yo banyak ran ki mat ki jura ki issues ki ba ki kum kini ki community hang ne hapo ka school ba ngi akan do andre kajing bam kajing le mala kajing le kelut jong ni vice chancellor berkum juru kajing bam long efficient kajing long competent jong ni registrar kala pelong ngi bangi hab bangin bino nateka academic council uni registrar ubangi ngi dal menta udi ujuhi registrar ubade COE in charge hagapor jong tu ka CUET stamped ka balong haga nihu adi pipikan mau mention snem ya organize ka CUET exam hagaba uni registrar udi ujuhi ubro ubade controller of examination in charge hagitu gipor kata ro kadika we na ka proof ta ka pin iba uni registrar ulong incompetent ban handle academic matters ubri ubatri haka lunch pai hodnya singu ula bandan ki ulala bandan ki experience mo haka body working experience tamangi di ban page ro kan udan working experience haka no ga banta hato ila asi ubri ubatri haka kampulet unwan directly unshim kat ka position jong registrar ka badi totally academics haka ba umla umtip wat ki gidi ki an ki di ki rules ki ordinance ro ala pin page ka nihu hi baro shikato ki por ki belalej ka acts ka kini ki regulations ki ordinances ki penlan be haka website badi halo jong kata ka bantal lagi don kono problem ki kena ki suk kila ban page ki an tamamen hakane pan kapor bengingi wan men kan registrar ngi ong ban pan kita ki ordinance ki kai wong ba habdun kaman ai verification ha verify kashi thi la phat na do ubnai august ha na do ubnai august ngi la phat kashi thi ba response ka bengi na kaleng jung udi ong bitang ba ngidang verify kadaw ka basi syah kum ga bangi student union ngi sinyo ka dei ba mau dala dei confident halor jung kita ki ordinance ki rules ba dei halor jung ta ka benta usukwa ban thame ngi ban ong makadon ha ka verification baro shiketo na do usnem arja arpuar bar ki snem ki baralej ki ordinance ki rules ki regulations baro ki don be website baditang halor ka jingalam ka jong une vice chancellor bar ha ka jingdon ka jong une registrar ngi wat ki anru ki long ki bam transparent ha jingalang kum jong ki incompetent
ngilong mau kini ginong kami khmat joka university ki belong im kompeten badi hal jong taka bentah ngi university jong ingkat ngi kisngi gi pot kadang ngi har kedan shosho but ngi bangse mendaga singi hab wan hane ha office jong vc ngi hab ban khang tala ya jong registrar kadi kadaw ba ka appropriate forum kum ka academic council ada ngi myok ban pensngi ka sur gi khna da ngi myok pensngi ka sur jong kinu hingkai ha e pat ken nyele kadi hal jong taka bentah ngi sngo ba kala sulong be anyengi kala sulong be basule don bor hi ka university badi hal jong kata ngi dawa bayo registrar da kum kumnur udehi ban step down badi ban thung ya ubri bo competent ubadon ek academic experience ubadi nak academic background tang man supay tang ba udon experience akono kana working henry udi ban de ubri ubadon experience akabedi bal academics khnang ba ke university jongi hi kanla ban q bat kanla ban poisha ka thong ka ba ka act of a parliament ka balap nai ka university ban pen grow ya kini North East region khamtam ya ka state ka state ka jala ka jongi hi